Ngicela ukubingelela mhlobo wami nanamuhla eNzambama egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Ngithi ke mfana sekhaya ngoba singaba sendlini yaNkulunkulu, uNkulunkulu usinike imisebenzi lehlukahlukene. Ngicela ke kuphendula nayi imibuto lesithathu kuyibuka ngaphansi kwesihloko lesithi marriage and divorce. Kunemibuto ke leminyenti le bayibutile bandvu. Lengithi angithathe lesikhathi mfana sekhaya sesike sibe kanye sibuke lifu laNkulunkulu lokuthi ngabe empeleni lithini lona. Akukho lula kulesinye isikhathi kuphendula imibuto lebutwe bandvu ngoba kulesinye isikhathi maybe akagculiseki ngaleyo mpendulo losuke umnike yona. Liqiniso lokuthi angisilo watiko ngiyaye ngikuthanze kukusho lokho, kepha lengithi ngikukhuluma ngekusitwa ngumoya lweyingcwele. Sibuka ke lesihloko lesithi marriage and divorce. Ngingakanzi nje kakhulu la ngifuna nje sesike sibuke vele lokuphethelene na marriage na divorce. Lokho ukuthi ngabe uNkulunkulu vele uyayithokotela yini i-divorce. Ngiyalapha kule mibuto leningibute yona lengizama ukuthi ngikuphendule according kuloku mine lengikwatiko. Bakhona labaphiwe kangcono kunami and ngoba ngeke vele silingane ngetiphiwo, kunebantu labaphiwe but nami kule level uNkulunkulu akangiphe yona and ngitakupha lokho lokulingene. Ngicela nje kungakanzi kakhulu mhlobo wami sengihambe nawe siye lapha kuMalaki ngoba lokumconga kuhamba according the word of God. Asesibuke Malaki 2 verse 16 la kufundeka khona kanje, simakathe uNkulunkulu wema-Israyeli uthi ngiyakudonsa kwehlukana kwalabashadile. Ngicela siwanake lamagama siwa-underline. uNkulunkulu lo uNkulunkulu lophilako noma uNkulunkulu salodala elizulu nomhlaba ukubeka ngalokusebaleni lokuthi uyayinyanya i-divorce. Ngiyakholelwa sitawuhamba kanye uyayinyanya i-divorce. Sengifuna ke kungena ku first question labambutile lothi, is it right for a divorcee to be still found on the preaching point? Ngabe umuntu lo so divorceile ufanele yini ukuchubeka ashumayele? Bengingakunika impendulo yami kumbe lengeke ikujabulise but ngekusitwa ngumoya lwengcwele. Abe ngingathi impendulo yami ingaba nguyes, ufanele kuma. At the same time ngiphinde ngishintshe ngithi impendulo nguno, akakafanele kuma. Nasi ke sizathu sami lengifuna kusibeka lokho ngisholani ukuthi umuntu loyidivorce angaqhubeka epulpit ashumayele ngemandla. Lokho ngikusho ngoba sinehlobo lezimbili zema-divorce. Sine-divorce lefike lapho khona iba i-divorce bekukude lebeyikwentile yayingakoni lutho ekwehlukaneni nalomlingani wayo, kude lebeka kwentile beka innocent.
So lolo hlobo lolo ke ngithi mina uhlobo lwe-divorcee lengathi mina lingaqhubeka lume epulpit because kude lebeka kwentile abengenasono kulokwehlukana kwabo. Vice versa ngibuye kulelenye imphendulo lethi akakavumeleki kuma. Luhlobo lwesibili lwale divorce la ngilona lotholakala aguilty. Lokusho ukuthi lona nguyena abe i-cause yalesihlukaniso kulomshado. Lona akakabhekeki ukuthi abengaqhubeka eme phambi kwelibandla because uNkulunkulu ngalesento sakhe sekudivorce nguye lo wona and lizulu lase liyamrejecta. Ngiyakholelwa utawuhamba kunye nami mvana sekhaya sife lemehluko yalabantu lababili. Umuntu uyaba i-divorce but uthole ukuthi leso sehlukaniso lesenteka kwakukude bekakwendile. Lo munye uyaba i-divorce kube uthole ukuthi loyo muntu loyo abe kunguye umsunguli lomkhulu waleyo divorce. Shothi yena ubophekile kani lona lo innocent akakabopheka still angeme pulpit ashumayele lifi la ngolongolo. Kunelifi lengifuna sesilibuke lelinye lidala i-confusion. Kunalelinye lifi lidala i-confusion litholakala laphayana kuTimothy. Timothy weqala chapter 3 verse 2 lithi umbonisi kufanele ukuthi kube ngumuntu lomfati munye noma londvodza yinye. So lelifi leli lifike libese kuba khona la libadida khona abantu. Asengicale ke maybe siye la kulombuto laba ubutile uthi ke, is it right for a man who was married and lost her partner to be found on the preaching point? Yes. Bebe ngifuna ke kuya ke la kulendzaba lendzaba lena iyadida kulabanengi lokho ukuthi lifi la uNkulunkulu lithe umuntu lo kumele abe ngumbonisi kumele ukuthi abe ngumuntu lo nomfati noma lo nendvodza. But nasilandela lo mbuto lo laba ubekile sithola ukuthi lo babe abenaye inkosikazi wasuyashona noma ke lo make abenaye umyeni wase uyashona kanti labantu laba bababonisa. Lo mbuto ke uthi njengoba lo maka akasenayo indvodza noma lo babe akasenayo umfati ngabe iBhayibheli lisamvumela ukuthi abe sepulpit. Impendulo ithi yebo uvumelekile ukuthi abe sepulpit ngoba phela umlingani wakhe sewendlulile wendlule kukude lokusiqi lokonakele kulomshado wabo besolo kubahamba naNkulunkulu. uNkulunkulu sothi sathe kuthatha ke le partner lenye kude sono saloko still angaqhubeka alibambe lepulpit angenaye inkosikazi. Thina sikhuluma lokulifi la uNkulunkulu asikhulumi ngekubuka kwebantu. Kuikhona lele ngathi ukukhuluma kwebantu lokho kuthi angeke sakhona kuma pulpit ngoba akasenamfazi, angeke sakhona kuma pulpit ngoba akasanandvodza, uthatha emadvodza labanye uthatha abafati balaba. Thina sikhuluma lokusho lifi lababe lebabe uNkulunkulu, lifi lababe uNkulunkulu lithini vele, lifi lababe uNkulunkulu lithini. Angaqhubeka eme ashumayele as long nangabe solokathi phethe kahle noma sekasingile. Ngicela siqhubeke sibuka lifi leli, sibuka lokulifi lethi tindvo lesetibange kudideka kulabanengi.
kunalomunye umbuto lengifuna siphinde siwubuke laba ubutile uthi ke ngivumelekile yini mina lebekade ngidivosile ukuthi ngingaphinde ngithathe noma ngithathwe nalana kubita lokuthi siqaleke sathi labantu lababili ifuna kungibabe noma kungimake kukhona lesithi yidivosile ngibabe lebekade innocent kulokwehlukana kwayo kulomshado wecala nangabe beka innocent kukude la konini sisina unayo right ephinde ashade unayo right ephinde ashade but if lona lomunye bekade onile let me say bekade kone babe lokusho ukuthi babe uhlabe kwenta sono if makaphindza ashada ngoba nguye lo waba icause yalo kwehlukana but if la ngabe kwaba ngimake lo waba icause yalo kwehlukana lokusho ukuthi make nangabe ashadwa uhlabe uyona uhlabe wenta licala phambi kwaNkulunkulu ngoba nguye lo wabhidlita ngale kulomshado weqala but if lona lo suka innocent yini icala lakho uthi awufela ini angaqhubeka shade but lona lebe kuyena ayicause yalokuhlukana unelicala laloko unelicala phambi kwaNkulunkulu necala phambi kwaNkulunkulu necala phambi kwaNkulunkulu so ke ngifuna ke manje sithe kulenyeke iquestion nayo lengifuna siyiphendule according live lababe kuNkulunkulu ithi asengifunzi is it permitted to divorce or not ngifuna ke sesingeneke manje sibuke nawo ke lomunye umbuto lothi ngivumelekile yini kudivorce noma cha bese sike salibuka ke lifu laNkulunkulu phela nawe encwadini yaMalaki 2 livesi lika 16 la kaveta khona uNkulunkulu lokuthi uyakwenyanya kwehlukana so ke ngifuna ke kubuya ngiphendule ngiphendule na umbuto losobutiwe lomunye lothi ngivumelekile yini kudivorce noma cha ama answers lengaba nawo angaba mabili eqala ngingathi akukavumeleki ukuthi udivorce ngiphinde ngilethe yesibili impendulo ngithi kuvumelekile uma ngabe kunetizathu tsite ngoba khona tindvo letiba sizathu lesenta ukuthi uze ufike la khona so udivorce khona liqiniso uNkulunkulu ukuthi kafishane embhalweni wakhe uthi uyakwenyanya nokusho uNkulunkulu makakhuluma ukuthi ngiyakwenyanya which means nasinganaka lamagama ngiyakwenyanya which kusho ukuthi yindvo lekhona uNkulunkulu ayathi ukuthi khona so ngokwelifu laNkulunkulu akusiyo into la ipromoter akusiyo la ijabulelako ukuthi abantu lababili abathathene bafike lapho ba divorce khona ngoba kunetindvo letinyendi letikhinyabetekako ngalokwenda ngalokwehlukana
kepha kunesikhathi la khona i-divorce khona vele ibita ukuthi yenteke phela lana siphile emhlabeni nasiphile ezulwini siphile emhlabeni nasiphile ezulwini ikhona ke i-divorce kunetinto letingabangela ukuthi uze ufike ku-divorce noma sengikholwa yebo noma sengikholwa kukhona tinto letingangiholela tingfikise ku-divorce nginetinhlobo lengingaba nato letingaholela ku-divorce i-adultery kwecala lokho adultery ingaholela ingasiholela ku-divorce. Number 2 kunanele sithi abandonment kungasiholela nako ku-divorce. Kune abuse nayo ingasiholela ku-divorce. Kunanele sithi addiction nako kungaholela ku-divorce. Asesihambe ke kanye siye lapha yana sesiqale ngana i-divorce lebangelwa yi-adultery. Let me say uthole ukuthi silamshadweni siyakholwa and futhi sibaholi make ngumholi nami ngingumholi. Okay, but kufike isikhathi la khona kungenteka ukuthi one of the lama partners angabe ngilothembekako aqale bese uba ngilophingako. Asengibekise nje ukuthi make sowuphingile lokho kuyakudala kwehlukana ngiyakuletha kwehlukana emshadweni. Now ufunda Matthew 19 verse 9 lifu la uNkulunkulu lapho kunenvo lelifetako lapho lifu la uNkulunkulu. Bengingathanda lokuthi sesike silibuke lelifu leli lo Matthew 19 livesi lika 9. Kodwa ngithi kini wonke umuntu lo divorce umkakhe ngaphandle kwanakaphingile. Asesimambe khona lapho umba nasekhaya ngaphandle kwakanakaphingile. Kungako ngithi i-divorce lesikhathi ibangwa ukuthi sowuphingile maybe make. Naba bekuyendeka ukuthi aphinge. But ke la lifu la uNkulunkulu lisafeta indzaba yamake lithi lo lahla ngoba sekaphingile ngaphandle kwanakaphingile. Okay, shothi ke sithi i-divorce iyafetwa ukuthi kube khona lo ngasethembeki loqala kuchithela lo munye. But akusho ukuthi nangabe ngumbambile lo make kumbe bekungweqala athi nje nawe uyakhwimikhwimita umvane bandla sefele sengiphosa lithawula sengifuna i-separation. Cha phela kuyabeketelelwana. Kuyabekethelelwana nalithi la lifu la uNkulunkulu la ngaphandle kwanakaphingile akusho ukuthi ngingambamba nje kanye sekubita lokho ngento njani sekubita kuthi ngumlahla lana kubhekeke lokho ukuthi umbambe aseliqhosheni for several times. Uyambamba kwecala niyakhulumisana niyaxolelana isengeyenu awujaki kuyibika emndenini yakho naye niyayibamba ngoba kungenteka ashintshe forever angaphinza abuyele kulendvo. Awuyibikele badali bakho uyaphinza uyambamba kwesibili kumbe uyabuyela uyambamba kwesibili uyamxolela uyambamba kwesithathu uyamxolela uyambamba kwesine uyamxolela uyambamba kwesihlanu uyamxolela uyambamba kwesithupha uyamxolela uyambamba kwesikhombisa uyamxolela maybe naso ngambamba kwaka-8. That's where lifu la uNkulunkulu selingakuvumela ke manje lokuthi ngaphandle kwanakaphingile because phela sibantu siyawenda ema mistakes
ngabogiya ngenceba lalomunye nangabe asawele kulolu gibelo lobe sugiya ngaloko wena okay so ke if mase ngumbambe emahlandla maybe lalamanye emahlandla besa involve ke lo mndeni wakubo sekube nema city sahlala but they still no change. That's where i-divorce fele na kanjani itawendeka uyafuna awufuni bese sekuba ke nalendzaba ke lena lesithi kule divorce lebangwa i-abandonment asengibekise ke la uyayeseka Korinte weqala chapter 7 verse 15 uyayeseka asengibekise nangibabe namake bebangakholwa bebangamemukela iChrist seliyashunyayelwa ke livangeli endaweni make so uyalemukela livangeli ngoba make nakamukela livangeli ube suyesaba wena ndvodza ukuthi hey lo mfati sangahla ngishiye and bakhona futhi nohlobo lebafundisi lo bese liyabehlukanisa labantu labo. You are totally wrong mfundisi live uNkulunkulu alekuvumi lo. You need to read kahle le sahluko lesi sa chapter 7 salo apostle Paul awubehlukanisi labantu ababili ngumfati nendoda no matter noma bekashadile noma bekatekiwe asibehlukanisi labantu labo hey imshado yabantu siyilimeze sicolele imali encane asibehlukanisi labantu bengibekisa ke ukuthi ke babe bekangakholwa nama angakholwa make ke so uyaphenduka ke so wemukela Christ Jesu so bese babe athi angabona make ukuthi sewene njani sewemukele Christ Jesu abese babathi no mina ngeke ngikhona ekhambisana nawe ngoba nesongumbala kaNkulunkulu mina I'm still a heathen angeke ngize ngihambisane nawe so ke ngulo ke lo hlobo lwe divorce ke lengikhuluma ngalo akakabopheleleki imake nababa akakabopheleleki babe nakafila ngoba make soyakholwa yena akakakholwa ukhulekile ukuthi bangayenza i-divorce kukhona ke lenye i-divorce lesithi ke ingabanga i-abuse lenye i-divorce bangcwele iyabanga ku-abuse kube ne-abuse kulomshalo uthole ukuthi maybe babe uyamshalo make and noma make uyamshalo babe alidingo lethi khona lethi lesithi bonile noma uthole ukuthi babe uyamethuka make noma make uyamethuka babe noma babe uyamthreatenisha make noma make uthreatenisha babe noma ke babe aneglect make nje kuba ungathi akana ndodza abe anayo ngosiyami dino lethi khona ke lethi dino lethi khona abuse yolwimi mawufunda lapha ataka 18 verse 21 ufethe amagama ukuthi ilwimi khuluma indaba yolwimi lokho ukuthi invo lephuma elwimini lwakho ingamlimatha lomunye bese kuba khona ke i-divorce lengabangwa yi-addiction uthole ukuthi lo muntu lo munye maybe wakheleke kakhulu ku gambling and gambling yakudala kwehlukana emakhaya uyabona nje na kwendiza lokhona kulamalanga and lamanenge emakhaya kwacrackile because lo munye athatha liholo lakhe alifake lonke laliphele nya lesi nesikhathi baba amnike imali yokubhadalela abantwana agembule ngayo kulokwendiza imali phela lo muntu lona so addicted kule gambling lenye i-divorce ngaphansi kwale addiction nalesithi pornography uthola ukuthi kulesinye isikhathi nayo ingayikhoza ingayiletha i-divorce kukhona phela luhlobo lwemadoda lelithi noma selithethe lingayekeli kushaya indlwaphu lishaye indlwaphu noma selinankosikazi mase kumele nyalo adle lesithelo lokungisona sona sibili uthole ukuthi hayi tindvuku athi safuma kukhona nohlobo lwabomake phela nalo lolutentako noma khona lo babe lokho kuyakhoza i-separation emndenini
kuyayiletha i-divorce nako lo because yena sokholelwa lokuthi mangente lokho ayingifa right. Bese ke lenye into kungaba ngema drugs lo muntu umthole ukuthi so addicted kuma drugs and lokho kuyayikhoza i-divorce because umfati wakhe sengilama drugs nakatholela ama drugs kuye sekuphelele ngani noma ke phela uyayifuna lento ngani nobabe naye kanjalo uyayifuna lento ngoba phela mase singene emshadweni impilo yemshado ngiyaloko bafanele ukuthi labantwana sibathume bathuma senahambe nongithengele esitolo bantu baba mnothenga singwa basina baye esitolo isale lento iqhubeka isale ingena lenkonzo manje sebahlakaniphile ke labanyalo sebasheshe babone nje ukuthi ucabanga ama old lady nama grill ukuthi bahlakaniphe basheshe babone ke labanyalo ukuthi something fishing here so ngeke nje usaba lutha abantwana banamhlanje sebahlakaniphile abasafane bayithola sonke bengisama ke lokuphendula lembuto lebekade ayibutile umlaleli bengisama kuphendula imbuto lebekade ayibutile kunana wegcina ke umhlobo wami lengifuna sende njani siubuke umbuto. Now, is there any specific time to get married after losing my wife or husband? Bukuna nawo ke lo munye umbuto lengifuna singene kuwo. Uthi ke lo mbuto ke ngabe kukhona isikhathi lesibekiwe. Isikhathi sithile lesibekiwe for umuntu lebekade ashadile wase ulahlekelwa kupartner wakhe. Asesithi babe bekashadile so ushonelwe ngunkosikazi wakhe. Noma ke make abe ashadiwe so ulahlekelwe ngumyeni wakhe. Ngabe kukhona isikhathi lesibekiwe lesibheke ukuthi kumele ngisihlale ngingakathathi noma ngingakathathwa futhi. Ngicela sesibuke ke lifu la uNkulunkulu lokuthi imbamba lithini. Sesike sibuke lapha Korinte beqala chapter 7 verse 39. Ngekwemthetho umfati uboshelwe endvodzeni nayisaphila. Kepha nangabe indvodza seyifile sewukhululekile angenza noma ngukuphi kuye ngekubona kwakhe kuphela nje ukuthi kube ngusenzandweni yenkosi ko underline ke lo kube senzandweni yenkosi kunetinvo lamhlabeni letiyayethi khulunywe bantu bathi khulunyiswe kungati ngoba kungati kuyabulala kuthi la kwenteka nje nyalo ngingumholi welibandla ngishonelwa ngunkosikazi athi naka shona unkosikazi wami maybe kuphele 7 days ngiphinde ngithathe lomunye bakhulume bathi lokho kusono nangababuta ukuthi kukuphi lapho umbhalo ukusekela khona la kukhulumako akakwadi akakhuluma indvulo angayathi la sifunza khona lithi if partner wakho sowuhambile sewukhululekile nangabe umyeni indvodza yemfati seyifile noma ke sewukhululekile angashadwa noma ngangibani noma kungabe kuphela elifika shonile angashada according silandela lifu la uNkulunkulu angashada kuye ngaye lokho ufuna ini kanjalo nababe angashona inkosikazi wami maybe kungakaphela 2 weeks ngiphinde ngishade lokumqoka kumele kuthi lo mshado wami ube senkosini
Indvo limatile emishadweni ukuthi bantfu nabenta indvo bayentele bantfu. Umshado awuwentele bantfu. Umshado yindvo yaNkulunkulu. Kuba kunengi lokukhuluma makushona nkosikazi nje kuphela inyanga kubonakala sengithatha lo munye bese kuthiwa bekafela khona. Noma ngabe bekafele angekho. Ukhulunyiswa kungathi ukhulunyiswa kuloko ukuthi awukake wangena nakulesimo. Ngikhuluma letindvo leti angake ngalahlekelwa nkosikazi mina. Maybe sitawufika isikhathi nasesifikile saNkulunkulu angake ngalahlekelwa but kunetindvo moya loyingcwele lake angifundzisa tona endleleni yokukholwa ngathi bona indvo lesilimatako ukukhuluma a lot of things ikakhulu thina lesibazalwane bangcono nalabantu belife bakhulume thina bendle ekholwa kumele sikhulume indvo lesingayathi kwabonakala bekumephi kuphela inyanga nje sengithethela omunye bathi masinyane nje sombonile sombone njani ke lo sekwentekeni nasabona lo masinyane nje kanti amehlo ngewani lamehlo phela kufele ngokuthi ngibone ngemehlo ukuthi ngibone asikho isikhathi lesibekiwe lokuthi kumele emesikhathi lesinganani ngathi moya engcwele wakwangifundisa lenye indvo ngalenye ingceko nami ngangifuna kungena ekuyijajeni ngathi nangilele moya engcwele wangifundisa letinye tindvo wangiphephisa ekukhulumeni ngalenceko lokwathi lenceko uma kushona nkosikazi wayo seyiyathatha masinyane yaseyiyathatha masinyane yathatha nkosikazi kungahambi libanga lelide labantu baqala bakhuluma kwaba kunengi labakhulumako nami ngase ngifuna kuyingenela lenkulumo bengisengake ngayiphendula ngathi nangilele uNkulunkulu kwaba khona indvo la ngembulela yona wathi ungangene kule ndaba yalabantu labakhulumako ngoba bakhuluma labangakwazi uyathi lokubangela ukuthi lo muntu afike kulesigaba lesi kukhona indlela lakonile ngalokuthatha masinyane wathi kude lakonile nakunye kude lakonile wathi uyathi lokho ukuthi lo muntu bafika lapho khona sahamba partner wakhe bekwendekeni ngathi mina ngathi wathi ke asengutsheni lona besane cancer sikhathi lesithe so lokho ahleli lo babe uneminyaka lemithathu angalathi ikamero lokusho ukuthi so uhleli isikhathi lesithe lo muntu abeketele lo partner wakhe sewendlulile ke manje asisekho sidingo sekuma because vele bekafela sakuyo le waiting period ngalokugula kwalo lomunye wathi qaphela ungakhuluma emagama ngiyethula kwenceke yami daze uthole tindvo usaze ulimale ngikhuluma ngetindvo leni nga understand nini nikhuluma leni kubona emehlweni anikhuluma intindvo tamoya mina ngikufundzisa indvo yamoya indzaba yaka divorcing kuyaye kube kuhle ukuthi before ukhulume ngayo uqale uthole kuqala lokho ukuthi yini le cause yale divorce musanje kushiksheleka uhlomeke nje etindzabeni tema divorce bani ungathi nalokuthi yini sisusa salendvo leyo silimele sahamba sinema cases ngetindvo lesitikhulumile singathi imbangela yalendvo leyo sithi thole sikhuluma lide lelide kwashumishumayeni ngifuna ukuthandaza nawe mhlobo wami asikho sikhathi lesibekiwe angashona namhla ngishade ngakusasa because kude isikhathi lesibekiwe ngokwelifu laNkulunkulu lithi sowukhululekile asiphumeni kulomoya wekulalela abantu belife phela mangabe ngilida lelibandla mangabe nalomfundisi alida lapha ngesheya hayi ukuthi phela kangiboni ngiyayibona imphatho kulabantwana unemphatho lo mfana lo yana bakithi ngosiyami silekelele imali encane unemphatho lo mfana lo mangabe vela kasi occupied sokuhambile lo mlingano wami bengibona vele ukuthi unemphatho lo mfana lo
akusho ukuthi khona besikwenda but kunempatho ngoba indvo lemqoka impatho ngiyamthatha umuntu umfati asikho sikhathi lesibekiwe ngingenda noma ngayi but as long kumele ukuthi kube senkosini kunake lokho. Siyabonga baba wethu lo ngcwele lifu lakho Nkosi liyaphila. Sibonga babe naye imbuto levele kuye umlaleli uNkulunkulu. Angisilo perfect babe kuchaze intindvo kepha mwalo ingcwele lokho lengikuchazile. Baba wethu lo ingcwele wena unguJehova ngetulu kwabo Jehova. Baba wethu lo ingcwele asalalela lomnye ngeke agculiseke lomunye utawugculiseka uNkulunkulu wasezulwini. Baba wethu ingcwele asithe babe sayandawonye njengemanti uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Bakhona Nkosi labatawubhekele bakhona Nkosi labatawulalela inthando yakho. Ngiyathandaza malo ingcwele letimo leti babe tikhona phakathi kwemindeni lehlukahlukene. Ngiyathandaza amandla malo ingcwele sisithe babe emishadweni leyo mshado lekhona Nkosi yende iqhubeke ime Nkosi ingangeni babe kuloligibelo ka divorce. Moya lo ingcwele waNkulunkulu baba wethu lo phakemela abanye ke bangenile Nkosi labanye akusingo kwenthando yabo babe kubebo partner babo laba lidele lapho. Moya lo ingcwele waNkulunkulu wena wethembekile lamanye Nkosi solo ke ma divorce akakafiki babe ekuphelelisweni kwawo. Baba wethu lo ingcwele abanye abafune Nkosi kusayina baba wethu lo ingcwele solo kuyalenga uNkulunkulu wasezulwini. Wena unguJehova lophilako uNkulunkulu ngetulu kwabo uNkulunkulu. Sisithe babe sihamba according life lakho uNkulunkulu baba wethu lo ingcwele njengoba uthe uyakwenyanya babe singatitholi babe sisuka babe enthandweni yakho. Lokho babe ngunikela ngekholwa baba busisa umlaleli egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. uNkulunkulu akubusise mhlobo wami egameni lika Jesu Kristu. Amen and amen.